everybody's attention just to go in the presence of God and just to start praying. እግዚአብሔር አቦይ ነመስግነካ ለና በዝማልት እዚ አቤትካ ክንርከብ ስለዝገበርከና እግዚአብሔር አቦይ በኃይልኻ የሞ መንፈስ ቅዱስ ነማርኸካ ለና. Father God, we thank you because it's the power of you, it's not by us. We're just going to look into this verse and we're going to pray by it. It's in John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. For God so loved the world. እግዚአብሔር ሲ ከምሕር ሙፍታውስ የተሓደ ወዱ ሂብና ሕወተይ. He so loved us that he gave us his only begotten Son. ስተወለደ ድማ to save us. We are sinners as people. We make mistakes as people. እግዚአብሔር ድማ ንዓና ኢሉ ሃሌሉያ ሞተልና እግዚአብሔር አቦ ስለና ኢሉ ሞተ. ስለ ኃጢአትና ኢሉ ሞተ. ይሕዋተይ ነመስግኖ ስለቱ ሁሉ ሰናይነቱ ዝገበረልና ስለቱ ሁሉ ምሕረቱ ዝሃበና ዘይግባና እሱ ግን ምሕርና ሕዋተይ ክንደይዲና ንሕና ሰዓዲና ሕዋተይ በዝንጎዝ ክንት ዝገበረና ኮ ተዓብዩ እሱ ስሙ ይኽበር አመስግንዎ ሕዋተይ ነቱ ሁሉ ሰናይ ዝገበረልኩም ዓብ አቦ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ስለ ሁሉ ዝገበረልና ከመዓልትና መዓልት እናሰጋገረ ሃሌሉያ ከምታ አብ ቃሉ ዝበለ ምሳኹም ክኸውኔ through the waters through the ምስ ኩሉስ ምሳና ክኸውኔ ከም ዝበለ ከምኡ ድማ ኣብ ስሙ ኣብቲ ቃሉ ጸንዐ ሃሌሉያ ኣብ ቃሉ ዝጸንዐ አቦ ይዘለና ኣብቲ ዝበሎ ዝጸንዐ ቃል ይዘለና ከም ሰብ ኣይኮነን ንሱ ዘይቅየር አቦ እዩ ካብ ጥንቲ ናብ ጥንቲ ስጋብ ሕጂ ጽባሕውን ሎምውን ኩሉ ግዜ ሓደ አቦ ይዘለና ተመስገን ስሙ ይባረክ. ሕጂ ድማ ኣብ ማቴው ክንሪኢና Matthew chapter 1 verse 21 it says, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. We see verse by verse that Jesus is coming to save us. The only reason that Jesus Christ came to save us was for us. It was for us, not for his own good people. It was for us to save us from our sins, from the things that we did. He paid our debt for. He paid a debt that we were supposed to pay. We're free. We have now a will. Only thing to do is to praise him now, to say thank you. That's the only thing we have to do, people. How easy is that? Because God said he already paid the bigger debt. He already paid a debt that we couldn't do it, because God knew that we couldn't pay that debt. He knew نحن خنكفلا زين غئل كفلا يسو خفلنا حواتي كنا يتعدلنا سمو يبارخ لعلو كله نسو يغن لعلا تحساس بانا لعلنا قرتنا لعلا هوتنا نسو يغور نسو يبلت نسو يرأى اتوم تقانا زلو نعبانا خريو قلوس نيمان فس قدوس عبانا يرأى هاليلويا برهان يسوس عبانا يغن هاليلويا بنخد زبلك قالوا هاليلويا to share his word hallelujah to share the good news that he has given us hallelujah to whoever it is beside you to say God has saved you. God has paid the debt for you. All you gotta do now is share the good news. Because sharing the good news is also just, when you share the good news, how do you feel? You feel great. You feel powerful. You feel great, right? Exactly. Share Isaiah chapter 53 verse 5 said like this. Yet it was our weaknesses he carried. It was our sorrows that weighted him down. And we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins. But he was pressed for our rebellion, crushed. For our sins he was beaten, so we could be whole. He was whipped so we could be healed. He went through all that just for us. تزود أفورو تزود حالته تزود سناينته حواتي أرينا جينا نحنا خيفلت أيوس السجن فليتنا جينا أفكيرنا جينا دلينا يا حواتي إتجزابير إتعبوا كوي نعنا دلينا نعنا نتمدغوا ما تكوي دلينا يا حواتي كميرنا نحنا سكبيرنا كميرنا نحنا سفتينا يا حواتي زمننا يكوز زمن زي زمننا يقوي تايس زمن زي
تخيل أوجن عرفتن هيوتن الله أو السلام الله أو سي هيوت الله. There is joy that nobody can take from you. زمن يمتع كنا تفزو السنة يكون زخون أخوصو زيكل أبخا زبوغل السنة عرفتن هيوتن الله حواتي نوام نخنر أي حواتي إذا أبز هيوت ننبرو نبرا حواتي أو يزو السنو أو هيوت الله كابز زملت نبرا كابز زعب نبرا لحواتي أو يتبين الله أملاخ يتبين الله حواتي يتقزي سمنتع الله حواتي أملاخ سمنتع الله حواتي تمسكن نبلو تمسكن قويتاي كم تزينو أقالو زينا حجر ما كم قالوا خدبر يحواتي كم قالوا خمسنا يحواتي كم قالوا نتهم ناتو حزب خوستهم يحواتي أملاخ سيقزي يتبين الحواتي. When we have the time share the good news حواتي إتقزي خلنا نيكان أملاخ نبالو هاليلويا نمسكنو سناينتو نغنى حواتي نزل عالم هاليلويا أو هيوتنا لو محلو وقويتاي نتهم تفوتوهم حواتكم وقويتاي نقروهم إذا أملاخ أب هيوتنا سناي زقبرلنا إذا قالوا شير نقبر إذا مزمور دما كم زتبدالا كما يدو فغرقا ريايو أستمع غيريو كاب كلو يبلست وينو رخيبيو ناس كابغري حلف علو ناس كابغري حلف علو نغلو عبسا سيركايو زمانكا كامنا يزل على موت وحراتي كامنا يزل على موت الحيننا هاليلويا كميدي فورو كميدي سناينتو هاليلويا كابتنا يزل على موت الحيننا حواتي تمسكن نبالو حجنا ما جينا خزمرو لينا جينا تمسكن سمونو باروخوك سرفك زينا دما جينا أنا أملاخ السوق زينا حلفو يتسلي علىخو سرفك زينا بوز تبارخو ونتلي علىخو بشن بقوي تابيس كستوسم آمين
their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find.
هاليلويا نزعم لخزي جنا خزمر لينا حجر ما هاليلويا أتي كوين الزتع فقر خاندا بنا هاليلويا هاليلويا كوين زتع فرخا أبعثت تياتيوش تسالمو أبتحليل غادغمر كيرونيو يسوس سي مريخنيو أبتحليل غادغمر كيرونيو يسوس سي مريخنيو بفرخا زتمارخو مركوناي أراوي مسناي لبينا بخا العيلي بإيدي حسكان أبتغلو زبنة كتوزني كسحبني بسلم بواسيخا أبزل معشخا كتوعلني يسوس سيد لا يعلني أبكندي حماد زقبر وزموت يلا نزل تعرف ووز مرغ يلا كينا حاتك اللخو بمواتك تاواي زلاتك رقلتا كينا حاتك اللخو بمواتك تاواي زلاتك رقلتا أبكندي حماد زقبر وزموت يلا نزل تعرف ووز مرغ يلا كينا حاتك اللخو بموماتك تاواي زلاتك رقلتا كينا حاتك اللخو بموماتك تاواي زلاتك رقلتا بفغرخا زتمارخو مركوناي أداوي مسناي بينا بخا العيلي بإيدي الحسكان أبتغلو زبنة كتوزني كسحبني بسلم بواسيخا أبزل معشخا كتوعلني يسوس سيد لا يعلني نسخة نايز العالم هيوت على اللوكا كابا خمونا هيك هيدي كابا بتفرسيا من غماسي عبيت كاي وسيلة العالم نبا كابا بتفرسيا من غماسي عبيت كاي وسيلة العالم نبا بفغرخا زتمارخو مركوناي أداوي مسناي لبينا بخا العيلي بإيدي الحسكان أبتغلو زبنة كتوزني كسحبني بسلم بواسيخا أبزل معشخا كتوعلني يسوس سيد لا يعلني كتوعلني يسوس سيد لا يعلني ببرخة بيتو هيوتنا تغي ينبرني علون عودت خريبة كم سنتين أمرا سنة
هاليلويا سرح أملاخنا قلتنا نودونينا هاليلويا
ሕጂ ድማ ብምንታይ ከመስግነካ ይኽንብሎ ኢና ሃሌሉያ ብቓላት ዘይግለጽ ውዕለት ኣምላኽ ኣሎ ብህይወትና ሃሌሉያ ብምንታይ ከመስግነካ ይኽንብሎ ኢና ሃሌሉያ ሰየሱስ ሃሌሉያ Thank you, Jesus. ምስጋና ዝወጣው ተዝኸውን ተመስገን ኩኻነ ረቦ ካብ መንፈሰይ ዝኾነ ምስጋና ካብ ውሽጠይ ዝፈልገለ ለታ እዝውኦ ብንራት ኣብ ቅድሜኻ እዝውኦ ብንራት ኣብ ቅድሜኻ እዝውኦ ብንራት ኣብ ቅድሜኻ ምስጋና ዝወጣው ተዝኸውን ተመስገን ኩኻነ ረቦ ካብ መንፈሰይ ዝኾነ ምስጋና ካብ ውሽጠይ ዝፈልበለ ዕልልታ እዝውኦ ብንራት ኣብ ቅድሜኻ እዝውኦ ብንራት ኣብ ቅድሜኻ እዝውኦ ብንራት ኣብ ቅድሜኻ እዝውኦ ብንራት ኣብ ቅድሜኻ ብምንታይ ከመስግነካ ብምንታይ ንትዓብ ስምካ የሱሰይ ብምንታይ ከመስግነካ
بمنتاي قالتو يحضرني وغويتا بمنتاي كمسكنك بمنتاي نتي عابسنك يسوسي بمنتاي كمسكنك بمنتاي قالتو يحضرني وغويتا اتي آواي زنبركايو تكاها ماليا خزيبلو حيلها بسلطان كم حيل مريكاني سلاتي بسلكا قزوني نخلو كسر أغريكاني نخلو كسر أغريكاني نخلو كسر أغريكاني نخلو كسر أغريكاني اتي آواي زنبركايو تكاها ماليا خزيبلو حيلها بسلطان كم حيل مريكاني سلاتي بسلكا قزوني نخلو كسر أغريكاني نخلو كسر أغريكاني نخلو كسر أغريكاني نخلو كسر يركالي خامو عبينك يركالي خامو سناي نجر يركالي خامو عبينك يركالي خامو خامو سناي نجر كله مسكانة كنجري منكو كوريو نسرحكا ما في مسكفتكو زيقبر كالي نعتذر عليك وقصرك مالكون زيقبر كالي نعتذر عليك وقصرك مالكون كله مسكانة كنجري منكو كوريو نسرحكا ما في مسكفتكو زيقبر كالي نعتذر عليك وقصرك مالكون بمسكنا دوينك زيقبر كالي نعتذر عليك وقصرك مالكون بمسكنا دوينك زيقبر كالي نعتذر عليك وقصرك مالكون بمسكنا دوينك زيقبر كالي نعتذر عليك وقصرك مالكون زيقبر كالي نعتذر عليك وقصرك مالكون بمسكنا دوينك زيقبر كالي نعتذر عليك وقصرك مالكون بمسكنا دوينك ዝገበረልና በቃላት አይገለጽኒ ሃሌሉያ ውዕለቱ በቃላት አይገለጽኒ ሃሌሉያ ሓለፋሎካ ኣብ ህይወተይ ከማኻ ገይሩ የለን زمن قلبي حالف لك أب هوتي كما خاجروا يلن زمن قلبي حالف لك أب هوتي كما خاجروا يلن زمن قلبي حالف لك أب هوتي
بمخاجرو يلن زمن البيت بمعالتي زور ورفلتا كابلتي زغيت فيها عبداسكا حبيكني تخلي لك كفر كي رغبني عبداسكا حبيكني تخلي لك كفر كي رغبني بمعالتي زور ورفلتا كابلتي زغير فيها عبداسكا حبيكني تخلي لك كفر كي رغبني عبداسكا حبيكني تخلي لك كفر كي رغبني سبلت متقعي زينا وتنعقبي يسوس يخا زيتنا على كوحي 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 وحسوب من بار مسخا ساقياي فلتك مساي كلها يا حلوة خطيسو زرق بني يلا وتايزن وعيخا فتصم زيت النغانة آخرانات بندرون تنكتكتو عينا وتن اكزابير مسايو اعتبرتوع من وازلو زاداني هلا ونت كايو اغرانات بندرون تنكتكتو عينا وتن اكزابير مسايو اعتبرتوع من وازلو زاداني هلا ونت كايو زبلت متقعي زينا وتنعقبي يسوس يخا زيتنا على كوحي 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 زي النغانة كوحي نسوي هاليلويا متسقعين نسوي هاليلويا ويتباركوا مسجن يسوس قويتاي أملاخنا سنة أملاخي يا أبير مسجن قويتا ببوزح نهرت ببوزح رديت ببوزح لوهات يرنا لوجي أبير مسجن إنه عملت مولو بسهلي بناي جي أبير سهلي جي أبير كسع زالو مزيئة
أساجرنا الله خبرنا قوي تايخون ملاخنا يمزجن باركم تقول لك زين قبره سلام مدرنا سلام حزبنا خنت لينا جي أبير مزجن هاليلويا بارك الله لنا رئيسنا هدنا نبينا جي أبير مزجن لمونك جي أبير أموني خاخن بلوينا جي أبير مزجن هاليلويا أملاخنا أملاخ إسرائيل إخامو أموني خا قويتا جي أبير كاب كبيد سببا كاب كبيد مكرا جي أبير اتعرف أملاخ لمون أملاخنا إخا قويتا إذا مدري زي أول ناتكاك جي أبير إنه بزلا مدري نيجي أبير مخانا ما أنتي كتفلتي كم زبالة موسى قويتا بزلا مدري إدرا ناتكاك قويتا نايما نم سب أيقونة نيجي أبير إنه نزام مدري زي أجي أبير دحانن سلامن أمس الله قويتا إنه جي أبير صبق ورا يوسع كابتا مدرتي أقويتا صبق ناي بركة جي أبير ناي معبالة ناي بلصقنا قويتا إنه دقتا مدرتي أجي أبير ببزح دق صراحا ببزح هبتن ببزح طعم نبرتن قويتا جي أبير كم زبالة ورا أبزز ما طعمت يمسألنا قويتا إنه نتقل لنا جي أبير كم تن كلنا هجراتات قويتا معقبي سدتنا ذات زخناك شابير إنه مدرنا ونكسع كمو شابير تبتح قويتا صبق نجر يوزع ها مدرنا قويتا صبق شابير ورا يوزع قويتا إنه إذا خلوا ترسعوا شابير أملاخنا إذا خلوا مكرا إذا خلوا شابير أبابا ترسعوا شابير إنه بسم يسوع كريستوس نايتا مدرتي بركة ورا يوزع شابير بركة شابير يوزع مدرنا قويتا أبا بسم يسوع نتقل لنا شابير إنه حزبا حزنا دم أبكر ميخا نتقل قويتا لب حزبنا أبكر ميخا مملاس يهون قويتا أبكر ميخا جابير تحت يبل قويتا أبكر ميخا جابير بسم يسوع نعغا نقلكا نوانجل زترت لب يهون قويتا جابير زترر لب كله نعغا يسبابر قويتا لب حزبنا كله يسبابر قويتا إنه قد منفس قويتا إنه صبر لب زلوا حزب يهون قويتا نعملك زفر حزب يهون قويتا أبا بسم يسوع نتقل لنا جابير صبق نجارك جابير كاب حزبنا كنسمع قويتا أبت حزبتي دماغ جابير نت حزبتي زحلي نت حزبتي صبق زمنة جابير تولد أتنسق جابير نعو بتصبق نجار زداني قويتا بتصبق نجار بممالجة فردي زقنن زي كونك جابير بقنع لبيك جابير نحزبنا صبق زحسب تولد يتنسق جابير إنه ندك إسرائيل صبق زحسب لهم كم زمت مسفلتو بعل سنبلات طبيعك جابير ندك إسرائيل صبق كم زحسب لهم كم زمت سلس فلتو جابير كم دمان نحزبنا قويتا صبق زحسب تولد يمزع قويتا جابير زفرس نجر سندق قويتا زقنا نجر زقنع جابير أملاخه أب كله جابير بممالدي كله فرد زقنينو جابير نو جابير نزل تك حيلي يمزع قويتا نزل زقنع حيلي يمزع قويتا نزل زقنع تولد يمزع قويتا نتثبت بعرفت زنبر جابير نتثبت بسلام زنبر قويتا نتثبت بقنعنا زفرد قويتا بيسوسم تولد يمزع جابير انه قويتا تسألنا جابير أملاخنا سقط سمعنا أملاخ بروخ أملاخي خامو تمسكه جابير صلتنا زي تنعق جابير دمت مهللنا زي تنعق جابير أملاخ كم أكايدنا كم نابرنا كم كله ناي معلتا وقعزنا شلل زي تبلنا قويتا جابير نمسكنا كالنا نمدرنا ونبتصبو نجر جابير ورا نايتا مدرتي أزي سلا أبكرنا أفريقيا هنا أبمولا أفريقيا جابير سلا زجنن نمسكنا كالنا كبر خلو نعها يخون قويتا سم يسوس آمين آمين جابير مسكن لما يكننا نقع بدحان بسلام نبيتك جابير مزانا مار كنمي متنبهتا من لاينا لما جمرتا جزي حدشتي نبز حبرت إزي زمتنا كابز ختما خون كابز ختما وتأي نايم اللي لما قالوا وزما حبروا موجي أبير مسكن لما جمرتا جزي زمتهم أنت رأى لكم من ملكة إيدكم كتر إنامه بو كن الله عليكم جي أبير مسكن لما جمرتا جزي زمتنا مالتك جي أبير مسكن أنت زي لنا أخونا جي أبير مسكن بارنا بتي مللاي مدباتنا كنسجرينا سلامك حونا أخونا سو بإنجليش زلوا برنامجات كله نايز سمو ناوي مدبات كلالينا أنا دمها كم أو تيزمت زلا حدش متنبهتات كم أو كنلالينا جي أبير مسكن
Awesome. Good afternoon, everybody. How we doing? Good, good. Awesome. So Sundays we have three separate programs. One at 9:30, one at 9 until 11, and then the one right now, which is 11:30 until 1:30, and then the fifth one, which directed towards the youth, Tunisian speaking youth, is at 5. But obviously, we're all welcome to join that one. We have Zoom prayers on Monday mornings at 5 a.m. We encourage you guys to join that and come and pray before you start off your week and head off to work. Friday we have an English service towards the youth, English speaking youth, 12 and above. We all encourage you to send your kids if they're of age. That starts at around 6:30 until around 9. We'll have games, food, and a great service. Saturday is a prayer and Word of God kind of time between 5 and 8. Again, we encourage everyone who is available to come and join any of those. It's free to everyone and available for everyone. So yeah, try to come to those. እግዚአብሔር ይመስገን እምበር ዘሎ መተንባህታ ሓድሽ ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ዝተነገረና ኣብ ቫይፐር ኣብዚ ሳምንት ካብ ሐሙስ ዓርቢ ቀዳም ናይ ጾሙን ጸሎትን ጊዜ ኣሎ ሐሙስን ዓርብን ብዙምን ብኣካልን ይኸውን እቲ ብዙም ዝኾነሉ ሐሙስ ንግሆ ሰዓት 5 ፈራን ሰዓት 6 ከምኡ ድማ ዓርብ ማለት እዩ እቲ ብኣካል ድማ ሰዓት 6 ዝጀምር ኮይኑ ሰዓት 8 ዝጸንሕ ዓርብን ሐሙስን ቀዳም ግን ከምቲ ልሙድ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ዝግበር ናይ ሰዓት 5 ፕሮግራም ኣብኡ እዩ ክካየድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ተኻልኣይ ድማ ዝመጽእ ዘሎ ዲሰምበር 31 ኢቭ ኒው ይር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብኡ ፍሉይ ዝበለ ፕሮግራም ክህልወና እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ እቲ ቦታ ተሰዲድልና ዘሎ ኣብ ሪቨራል ፕላዛ ሆቴል ይኸውን ኣብታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኣገልገልቲ ናይ ሓዳር ዝነበረሉ ጊዜ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ቤተሰብ ኣብኡ እዩ ክኸውን ካብ ሰዓት 8 እዩ ዝጅምር እቲ ፕሮግራም ኣብኡ ፍሉይ ዝበለ መደባት ስለ ዘሎ ምናልባት ምስክርነት ዘለዎ ከምዚ ዓመታዊ ዝተዋህበና ርእስቲ ናይ ተኣምራት ዓመት ዝበልናዮ ኣብኡ ብብዙሕ ተኣምራት እግዚአብሔር ዘሳገሮ ወይ ድማ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ዝገበረሉ እንተረኣ ኣሎ ናይ ምስክርነት ጊዜ ክህልወና እዩ እሱ ግን ሽዑኡ ብድድ ኢልና ደይኮና ምስክርነት ኣለኒ ክንብል ኣቐዲምና ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ፓስተር ሙሴ እንዳኸድና ምስክርነት ከም ዘለና ነመዝገብ ብድሕሪ ሽዑኡ ኣብቲ እዋን ሰዓት 8 ብድሕሪ ዘሎ ፕሮግራማት ዕድል ክወሃበና እዩ ኣብኡ ድማ ብሓደ ኮይና ንኣምላኽ ክነመስግኖ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ካልኣይ እቲ ሳልሳይ ድማ ከምቲ ብቐዳማይ ዝተነገረና ብድሕሪት እቲ ዝተዳለወ ኬክ ከምኡ ድማ ሕልስት ኣሎ ንሱ ብሽያጥ እዩ ቀሪቡ ዘሎ ኣዴታቴን ኣዳልየንኦ እቲ ሽያጡ ድማ ንዝሩባቤል ተባሂሉ ተመዲቡ ስለ ዘሎ ካብ 5 ኣብኡ ድማ ዋጋ ስነገርና ኣሎ ካብ 5 10 ከምኡ እንዳበለ ይድቕፅል ስለዚ ብድሕሪት ኣለዉ ንኣሽሕዋትና ከዳልው ወይም ኣብ መወዳእታ ፕሮግራም ካብኡ እንዳገዛእና ከምኡ ድማ ንዴታት ኮነ ሚኒስትሪ ዝሩባቤል ድማ ንበረኸትን ኮነ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ሳልሳይ ድማ ሓንቲ ሲድላ ብሃመልማል ተገሪመ እትብል ብድሕሪት ዳሓረይ ክዝርግሑልና እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ካብኡ ዋጋውና ክነግሩና እዮም ካብኡ እናገዛእና ብከምኡ ንኣምላኽ ነመስግኖ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናብ መባእን ዕሽርን ክንሓልፍ ኢና ዲያቆናት ናብዚ ክመፁ እዮም ክፅልልና እዮም እግዚአብሔር ይመስገን Let's bow our heads in prayer, everyone. Heavenly Father, we praise you for being here today. We thank you for bringing everyone here safely and giving us a place where you can gather in your name. Lord, I thank you for people who are giving today, and I ask that you bless them financially and that the money can be used to help our church. Lord, Father God, I pray for anyone struggling, and I pray that you bless them, Lord. I bless this church and the people in Jesus' name. I pray, amen.
ብዓልዓቢ ደስታ ኢየሱስ ህፃ ኮይኑ መፂኡ ከድሕነና ሎሚ ልደት እዩ ብዓልዓቢ ደስታ ኢየሱስ ህፃ ኮይኑ መፂኡ ከድሕነና ካብ ሰማይ ወሪዱ መብማይ በለድዱ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኢየሱስ ህፃን ኮይኑ ካብ ሰማይ ወሪዱ ካብ መብልዕ ማይ ተወሊዱ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኢየሱስ ህፃን ኮይኑ ሎሚ ልደት እዩ ብዓልዓቢ ደስታ ኢየሱስ ህፃ ኮይኑ መፂኡ ከድሕነና ሎሚ ልደት እዩ ብዓልዓቢ ደስታ ኢየሱስ ህፃ ኮይኑ መፂኡ ከድሕነና ሎሚ ልደት እዩ ከዓልዓቢ ደስታ ኢየሱስ ህፃ ኮይኑ መፂኡ ከድሕነና ሎሚ ልደት እዩ Mary, how did you know when you heard Gabriel in the room? It was the sound of an angel from heaven. Mary, how did you know when you got the call from heaven? That it wasn't your thoughts from Snapchat, TikTok, or Instagram. Mary, how did you know when the angel was speaking the message of heaven? That it was not from Joseph, your longtime boyfriend. Mary, how did you know you were feeding your child? That he will feed the multitude. Mary, how did you know when you carry your little one? That he will carry the sin of the world on his shoulder. Mary, how did you know when you were teaching your child that he will be the greatest teacher of all time? Mary, how did you know when you were nurturing and loving that he will go through unbearable suffering? Mary, how did you know when you were scolding your child, he holds the key of death and Hades in his hands?
Thank you. Do we start? لبيت لا عليه لبيت لا عليه كامل اختراعي لبيت لا عليه لبيت لا عليه لبيت لا عليه أنا استنقيتاي لبيت لا عليه بزح مسقنا حيزو لبيت لا عليه مالسو بلاغتو أباي جاننا مالسو وسخلا نفسي عرفتي أمك زمريا وتعبرتي بزي أملو حيزو البيت لا عليه مالي تطبيق لي كندكو عارفة كندكو ميكايو حير بن حالي ششاي كوينو بزلو بيتي فتيدو عيكون كون أنا زمني غلقا نيغسي كبري كبر زبلكا دسيلوني يا زمني غلقا أملاقي خمو يجيب أكا فتيدو عيكون كون أنا زمني غلقا نيغسي كبري عبر زبلكا دسيلوني يا زمني غلقا أملاقي خمو يجيب أكا فتيدو عيكون كون أنا زمني غلقا نيغسي كبري كبر زبلكا دسيلوني يا زمني غلقا أملاقي خمو يجيب أكا تتقبلوا مع السقيبل كنت عازل أدو عفوي خدم كنت زيبلو أنا مسكنا أو مغنى سؤالي كنت حيقنا تتقبلوا مع السقيبل كنت عازل أدو عفوي خدم كنت زيبلو أنا مسكنا أو مغنى سؤالي كنت حيقنا شتى دز زورياي شتى مسكنا سناينا
ሕጂ ድማ ናብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክንሓልፍ ኢና ቃል ኣምላኽ ዘካፍሉና ክልተ ኣሕዋት እዮም ክኾኑ ኣሕፅረ ኣሕፅረ ኣቢሎም ሓደ መልእኽቲ ኮይኑ ግን ብእንግሊሽን ብትግርኛን ይኸውን መጀመርታ ዘገልግለና እሰይ ሓውና እዩ ዌልካም እሰይ ሓውና ብእንግሊሽ ያገልግላል ልበይ ተላዓለ ኣሜን ዶ When the children was singing with no shame, unapologetically, like that really like hit me. Like that's truly what Jesus was referring to when he said, "These are who the kingdom of God is for. Come to me like children." I truly felt that at that moment. Did you guys feel that as well? Praise God. How are you guys today? Good, good. I wish you guys a Merry Christmas. And today I'm just gonna talk to you guys a little bit about grace, right? It's Christmas, it's the giving season, right? And today I'm gonna talk a little bit on that, give you guys some definition on that, and praise God, we're gonna get right into it. So I just want you guys to say to the person next to you, you're here by the grace of God. And this year, in this giving season, in Christmas, we as Christians are called to permeate the grace of God towards other people. Amen? And so today I'm gonna talk to you guys a little bit about Jesus, because Jesus was full of grace. And so there's nobody more valid to preach about than Jesus, because he was literally the embodiment of grace. And so I'm gonna talk to you guys a little bit about grace. And so when we say grace, right, I'm gonna approach this from different angles. First, we're gonna try to define it in the Hebrew language. Then we're gonna go to Greek, and then we're gonna talk about the significance of the translation, because I think that hearing it in those translations would truly like emanate to us what truly grace means, right? So grace, when we talk about grace, we say it's the favor of God, and that is true. And so in Hebrew, the word grace is khan, kind of like you're trying to clear up your throat, right? Like, you know what I'm saying? So when we talk about grace, we say khan. And the interesting thing about the Hebrew language is that one word could have 3 or more simultaneous meanings at the same time. That's incredible, and it's quite hard. I mean, that's probably why Hebrew is one of the hardest languages to learn on earth, because yeah, I mean, I would probably be confused if like someone says one word and they're talking about a completely different subject, and you're just like, what are you talking about? Well, yeah. So in Hebrew, khan means that anything that induces a favorable response or something we find ourselves drawn to, right? Kind of like those kids that were here worshiping God, right? We were drawn to that. That is grace. Something elegant or charming and beautiful. Anything that brings delight could be called khan. That is what it means. So when we say that God is gracious, we say in Hebrew, Khanun. God is Khanun. Amen? Amen. Just say that. God is Khanun. Amen. Amen. In Proverbs, sorry guys. So in Proverbs 3:22, it says, the biblical authors compare God's wisdom to a necklace called an ornament of khan, usually translated as an ornament of grace, right? Wearing necklace, that necklace brings delight to those who wear it and to those who hear it. And in Psalms 45:2, it also says, a gifted poem is said to have lips of khan, most often translated as lips of grace, right? The poet's lips create beauty, right? When he uses them for his poetry. This is a picture of a human artist sharing God's grace to all of us. So grace here is the poet's gift. That's a gift, a God-given gift, right?
And by speaking, by operating in his gift, right, he's able to emanate, he's able to permeate God's grace. Are you guys getting me? Say amen if you are. Amen. This is also in Proverbs 5:19. It says, a deer is like kalibet, I think it's called in Tigrinya. If you guys can, I don't know if that's the right, but yeah, so a deer moves swiftly and elegantly. It's called a deer of khan, or a graceful deer. The Hebrew meaning of grace is multifaceted. Again, as I said before, there's multiple meanings to it. So people in Hebrew, when they hear khan, it could either mean grace, it could either mean favor, it could mean elegance, it communicates to them beauty. This is how it is in the Old Testament. And also grace is also one of the major translations of grace is grace as favor, right? In the biblical passages where someone is asked to be treated like a treasure or be treated favorably, we see another meaning of grace in the Bible, to be found as khan, also khan, the same khan we're talking about. Someone's eyes is a common biblical phrase, appearing 47 times throughout the scripture. So this word khan is mentioned 47 times in the Old Testament. Praise God. Again, as I said, grace or khan in Hebrew, it is associated with many words. The main ones being beauty, favor, elegance. This is in the Hebrew translation, and it's beautiful. Amen. And so when we look at grace as favor, right? God answers to you in your most undeserving moment. That is also grace or khan. That is his amazing, unmerited favor at your lowest point. Amen. In your darkest hours, the light that shines through for you, and you become a recipient of his unmerited favor. Praise God. A recipient of favor can't help but want to extend his grace to other people. Amen. I, as a Christian, I can't help but extend that favor of grace to other people. Just as the children are here doing it. It's quite amazing. I could just, like, my spirit was just, it was on fire, to be honest with you guys. So we look at Romans 3:24. As I said before, grace as being a gift, right? Because favor, unmerited grace, right? It's a gift that God's given us. We cannot earn it. That is key to understand here. Romans 3:24 says this: we are justified by his grace as a gift through redemption that is in Jesus Christ. Grace is what inclines God to give gifts that are free, undeserved by sinners. So these gifts that Paul is referring to here in Romans is different gifts that we have, right? The worship leader, they were coming here, right? They were singing for us. That's a gift of grace. The children that were here, that's a gift of grace. This verse describes a universal opportunity for every person. In spite of our sins, God has made it possible for us to be justified, declared righteous and sinless by his grace. Amen, though? Amen? You guys see me a little zoned out. How are you doing? Good? Okay. It is essential to understand what the Bible means by the word grace. Grace is receiving a good thing when we deserve a bad thing. Paul describes it on the way here in this verse. God gives us the opportunity to be justified in his eyes as a gift. So again, unmerited grace is a gift given to us by God. Also, let's go. So, by the way, guys, I'm just going to go through a bunch of verses because there's no way to understand grace unless you truly dive into the Word of God, right? That's the only way to understand grace. And so I'm going to state a lot of verses here just to help us understand what grace truly means. And so if we go to Romans 5:15, it says, if many died through one man's trespass, many more have the grace of God and the free gift by grace of that one man, Jesus, abounded for many. Amen. So grace is that quality in God that produces free gift for guilty sinners and salvation. Adam's action brought death, it brought sin into this world.
But through Jesus' actions, he brought salvation. Amen. He brought the grace of God to many people. Remember in John it says he came full of grace to everyone who would accept his message. And all those who trust in Jesus will receive this gift rather than facing death because of Adam's introduction of sin into this world. Romans 11:5-6 also says this: at the present time there is a remnant chosen by grace, but if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace, because if you could work for it, what was the point of Jesus coming here to save us? Well, what did he come here to offer if that was the case, right? So this is the major mistake the Pharisees make, and the mistake that Jesus drills them on it. So the Pharisees, they try to come up with traditions, they try to come up with rules to, earn God's favor, earn God's grace. But that was fundamentally wrong, right? Because they were trying to do good works to prove to God that they were close to God and that they have the grace of God in them. But for us Christians, for us believers in Christ, it's the complete opposite. We praise God, we use our gifts to do good, to share the Bible because of grace. That's the key difference. We do good works because we were saved, because we were loved, because of grace. Amen though? So then the question becomes, okay, so we understand what grace is. We understand it also, like what it does, like broadly, but is that really the only purpose of grace? I don't think so. Because here in the Bible, grace is also power. Amen though? Now, what most of us have in our minds when we say God is a God of grace is true. Favor. That's completely true, right? But here's what a lot of us missed, right? And that's true. It's wonderful. Our eternal lives depend on it. None of us would be saved if grace was not an undeserved favor. Completely true. But it is very important to note that God's grace not only offers salvation, but it also secures it. Amen? In other words, it is the power for living a godly life. So let's explore some verses, to illustrate what I'm talking about here, help us understand. So if you guys are on your Bibles, go to 2 Corinthians 9:8. And this is what God says. God is able to make all grace abound to you, so that having sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Now that seems to picture grace as a power to influence, because saying grace abound in you so that you may have sufficiency at all things at all times. As Christians, we are not under the law, but under grace. Amen? We're encouraged to be generous with our gifts, giving, especially in this season, because cheerful giving and wise generosity is something that delights the heart of the Lord, who has saved us by his grace and has given us all things to richly enjoy due to his overabundant kindness. Amen. We're going to also go to 2 Corinthians 12, verse 9. This is Jesus speaking, by the way, to Paul. He says, now this is the verse that really talks about grace as being the power. So this is what Jesus says to Paul. He says, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Amen? So, what does he mean, perfect in weakness? I don't really understand that. Like what is he talking about? Weakness? Huh? I don't get that. Well, maybe we should go to Matthew 7:13-14. This is what it says. This is Jesus again speaking. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Many enter through it, but small is the gate and narrow is the road that leads to life, and only few find it. I've always wondered what this verse truly means. Like, why only few? Like, why do they have to be
like so tight. Like me personally, like I cannot like handle well in like tight spaces. I don't know about you guys, but I'm very claustrophobic. Yeah, like I just can't handle tight spaces. And so here he's saying in Corinthians, Jesus is saying, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. And here he's saying, enter through the narrow gate. What Jesus is telling us here is, in order to enter through the narrow gate, you're going to have to make yourself smaller. That is the only way you can fit through it. Right? Who agrees? Perfect. So, you enter through the narrow gate, you're going to have to go smaller. And the narrow gate becomes narrower and narrower and narrower. How do we know that? Jesus said, many fall. Because even as Christians, right, many people being Christians will not go to heaven. That's the unfortunate truth, right? And I'm pretty sure you guys are aware of that. So the reason for that is because it becomes narrower and narrower and narrower. It doesn't stop. So what is the remedy for this? How do we get through this narrow passage that just continues to become narrower and narrower, right? Because in life you're gonna face questions, you're gonna face troubles, you're gonna face many things that the devil might send past you, in front of you, in order to hinder you from the grace of God. You guys understand that? Okay. And so what do? What's the solution? Like I said, the only way to pass through a tiny and skinny passageway is to physically make yourself smaller and smaller. That is what Jesus is talking about here. Become small so my grace can be big and so that it can carry you. You guys understand that? Amen. My power is made perfect in weakness. Why is it made perfect in weakness? Because when we humble ourselves, when we make ourselves smaller in order to follow God, in order to draw near to God, God raises us up. God gives us power. God gives us grace. Amen? Amen. At some point during your journey towards salvation, towards Jesus, towards the Father, you will feel stuck. Jesus said, on this world, you will feel tribulation. You will feel hard times. Jesus himself said that. That is a byproduct of walking through the narrow gate. You're going to feel stuck while you're walking through the narrow gate. It's a byproduct. It will happen. That's why Jesus said, walk through the narrow gate. Amen? So in this situation where when you're unable to move, the only solution becomes to make yourself small so that the Lord can be magnified. God cannot become big in your life if yourself is not small. Amen? So we have to make ourselves small so God can be great. Right? And he will use his power to deliver us across that bridge that leads to him, to which Jesus came for to die for. Amen? The strength works best in your weakness and willingness to make yourself small so that the power of God can be fully effective. This is what 1 Corinthians 15:10 says. By the grace of God, I am what I am. This is Paul talking. His grace towards me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I. It was not me, but the grace of God that was with me. What's Paul saying here? He's saying, I worked harder than any of them, but it was not me. It's the grace of God in me. That's why he's saying he couldn't do it on his own. He couldn't. So the grace of God, that's what enabled him to work harder than all those around him. The grace of God enabled him, not his own power. Amen? Do you guys understand what I'm saying? Amen. Grace also, as I said, I already given you guys the Hebrew translation, right? Khan, Khanun. This is what grace means in Greek. Grace means in Greek charis, charisma. You guys know what that is? It means the divine influence upon the heart and its reflection in life. So grace being the divine influence on the heart is consequently permeated through us outwards. That is a product of the grace of God coming into our life.
It is transformed into a gift and it is reflected, permeated outwards, right? The grace of God was upon the leaders who were here that were ministering to us by their worship, and the gift of worship was what was permeated by by the grace that God given them. You guys get it? Amen. Say amen. Amen. Okay. It seems you guys are a little bit sleepy. Okay, so yeah. So again, what I said, it's the divine grace influence, is the divine influence on the heart, and is consequently permeated through us outwards. That is the empowerment of grace. That's how it empowers you, right? When you're constantly living in grace, you're constantly empowered by the power of God. Amen? Amen. And people can see, remember, people can see that outward reflection, right? We could see how powerfully the kids were ministering to us. Did you see them? Those two kids? Like, you could feel the power of God in them. You could see it. That is what people should see when we have the grace of God. Amen? That is how once we show that to people, they will naturally become curious about God. That's when we minister to them. Right? The gift of God was grace. And so now it's our job to share that grace to other people, to the unbelievers, to the people outside. Amen. That's why Jamie says in James 2:18, show me your faith with your works, and I will show you my faith by my works. Amen. Faith in what? Faith in grace. Because remember, you cannot have faith in what you don't know. And that's why I'm trying my best to explain to you guys what grace is. And now the next step is to have faith in grace, right? To have faith in the redemption of Christ. Amen? Romans 5:2 says, you have access by faith into grace. I want you guys to understand that. By faith into grace, into grace. In order to access grace, you have to have faith. For it is impossible to please God without faith. Amen? So let people outside, let them see your empowerment of grace. Amen? Right? Let them see by the way you live your life, the way you act. Because again, by the way, you can't do it by yourself, but it's the grace that empowers you, right? That's what empowers you to do this, not by your own actions. And that is key, because we don't want to be acting like the Pharisees now, do we? No, right? Yeah. So again, now that we know this, right? Let us with confidence now that we know grace, let us with confidence, this is Hebrew 4:16 for those keeping notes. Let us then with confidence draw near to the throne of grace. Amen? Let a throne with the quality and the character and the inclination to treat people better than they deserve. That's what Jesus did for us. That's what he did for us when he died on the cross. So we should do the same as well. Should we not? Or should we? Yeah? Amen. That's the kind of throne we're coming to. But then it says that we may receive mercy, right? And find grace to help in time of need. Did you guys hear that? That we may receive mercy. Because when we come to the throne of grace by faith, we receive mercy. Amen? And grace. Mercy and grace by faith. That's key. By faith, we find mercy and grace for a well-timed help. That is what helps us from the bondage that we may have been living before, right? That is how people who are addicted come to Christ. Because by their faith, they came to grace. By faith, by their faith. They received mercy, they received grace for their well-timed help. This is Hebrew 4:16. It's an incredible verse. It is incredibly encouraging that God's grace is both the inclination of the divine heart to treat us better. In other words, it's God's nature. Jesus, being God, was full of grace. It was his nature. That's why he came to help us, to die for us.
And so, but Jesus did say, you have to become like me. You have to imitate me, right? And so how do we do that, right? That is, we do that by treating others better than they deserve, right? And that also is an extension of that inclination for practical help. Amen? Amen. So in this season of Christmas, let us come forward to the throne of grace. Let us receive mercy. Let us receive grace, so that by our grace-given gifts, we can minister to other people. We can bring people out of darkness. We can bring people out of addiction. We can bring them out of bondage. That is the greatest gift each and every one of you guys can give to other people, to the people outside. That is what Jesus wants you guys to do. The grace that you've received from him, use that and bring others to Christ. Bring them out of bondage. Amen? Let's pray. Father God, I thank you. I thank you for this day. I thank you for your grace, Lord. Lord, I thank you that we were worthy in your eyes for you to come and die for us, for you to sacrifice your love for us, for you to sacrifice yourself for us, for you to show your love for us in such an amazing way, such a sacrificial way. Father God, I pray that you give us the grace, Lord, to do the same. I pray that in this Christmas season, you give us the grace to extend our hands to others, to the people in the darkness. As you have said, those who have light do not put it under their beds, but they put it at a place where it can illuminate the entire house. Amen though? Lord, I pray that let this year be different, Lord. Let us step out in faith into grace, so that we could be a shining light to those who truly need us, who truly need you. I pray in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Okay, so that's good. We learned about faith. We learned about grace, right? We learned about what its purpose is. Now, my sister Asmait is gonna come over here. She's gonna share with us also the gift of Jesus, and she's gonna show us like the practical way to share Jesus with other people. Are you guys excited for that? Amen though? Amen. Jesus is Lord. Praise God. Amen. So, sorry. Before that, I'm gonna get my friend I'm gonna get him, because I know some of us, understandably don't speak a lot of English. So he's gonna just summarize what the points that I just made. Is that okay with you guys? Yeah. Amen. Say praise the Lord. Amen. Thank you. God bless you. ጎይታ ይባረክ ክብርን አምላክ ይሁን እዚ ድማ ምሕረት አምላክ እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክንደይ ደስ ይብል ኣብ ማእከልኩም ሎሚ ተረኺብና በአገልግሎት ክንመጽእ እግዚአብሔር ስለዘኻለና እግዚአብሔር ክብርን ይሁን ካብ መጀመርታ ርኢና ኢና ሃሌሉያ ክብርን ጎይታ ስሙ ይባረክ ንሱ ረዲእና ክብርን አምላክ ይሁን ካብቲኦም ናእሹ ንርኢ ነርና ተሓርና ወሰኹ ንዓበይ መጽኦም ከምኡ ድማ ናባና መጽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረከ ይሁን እዚ ድማ ሓደ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ዘቐመጦ ክነገልግል ከምኡ ድማ መልእኽቲ እንታይ ኣሎ ንዓና እቲኦም ወለዲ እቲኦም ዓበይቲ ዘበልና ብኩሉ ነገር ነዞም ቆልዑ ነቶም መንእስያት ክንድግፎም ክንጽልየሎም ማለት እዩ ማርያም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ንእሽተይን ከሎ ከምቲ ንእስነቱ ከምቲ ምዕባይ ኮነትን ትሪኦ ነይራ ከምቲ መልአኽ ዝተዛረባ እግዚአብሔር ዝተዛረባ ትሪኦ ነይራ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ብለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማኒ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ኣብ ቅድሚ ሰብን ብጸጋን ብጥበብን ይዓቢ ነበረ ይብለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በቲ ዝሓልፎ ኩነታት ከምቲ ምንኣሶም ዘይኮነስ ከምቲ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጦም ኣቐሚጦም ዘሎ እናረኣና ክንጽሊ ክንድግፎም ይግባእ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ወዲ 30 ዓመት ምትኾነ በቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዝተገልጸ ደቅና ድማ ከምኡ ክግለጽ እዮም ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ክግለጽ እዮም ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እቶም መንእስያት ንሕና ድማኒ
أفتنا من إسياز زلنا قلتيفنا نمرعو خينا نبرنا أشتينا معنا ونذكرنا مالت عبيتم في بيت كورنا أملاقي زابير سمز تبارك يكون أسحوي بتعمي قويتها يباركوا كم زمارن ورشبن يزفلت أنيرة حجر ما كم بريتشر تجلس زابير سمي يبارك زمان يبارك بحيل دم يجلس كبرنا أملاقي يكون جس أب حمش دقيقة ملقتين لومي نقول الناس لزخنة كي حالف الناس مرايز جرا بحمش كم حلال فيه كبرنا أملاقي يكون مجمع تخم بجسة تنسو زبل الناس نبرة طبيعنا عن حزق تم بجسي تسيزن دم هو مسلو زخنة مالتي كريستماس سيزن بزنا يتعطوا الزراربا بتناتهم رديت كرخالله سلا كريستماس بستفعل عليه رديت يزالله تحك أني رديت جنا بانا يدالله كبرنا أملاك يكون بستفعل عليه يذكر سلبريت جبره نحنا جن بتتكلمنا رديتن فلتاتنينا سلبريت نجبره نسود ماني هذا جزء تمعلت سبيسيفيك أبيني خم مخانو زابير يفلت جن هذا جزء بزح أمدرنيريو بزح مدرسي نايوش تبرخة توص نيرة هذا نجار جن حنت معلتي فلي برخة سماي جديد ما إجزاء بيرسمي بارخ كاب سماي نسود ما يسوس دبلو هاللويا نخل سب مدحان زخون نخل سب بسراز زخون إجزاء بيرسمي بارخ هاللويا نود ما نحنا تقبلنا لنا بمسكال من حلفة نعنا توهيبي يسوس هاللويا تناك زابير برخة زخونة تسمعوي تبلط كاب كله زبلت زيت أفت زيت أمل زخونة برخة يسوس نعنا توهيبي لو من عنا مسانا له أزت رأي كونن يسوس غيرك زابير سمي بار لك مدحنا مسفت أدم دماني أبتي زلا على ما والسفرة اتينا هاللويا أبزت أفع عالم زي كونس أبزت بلاشة تعرق عالم زي كونس أبزي أرق زلا على ما والسفرة أبتي منفسه والسفرة اتينا زابير سمي بار نايلومي ناي الساحة ونعمل اختجن أبز السفرة أتي خاص كم يجر كاتنبر لك كم زي كندان إيرتران وسودوا أمنا إيرترا سيستم تنبر نيركا أمنا كندا مسمت سخا أتنا كندا سيستم تزي تردي خاي مس سيستم هاتقاج تنبر زعبي اسمي بار امبار نزنا جر زعب هيوتنا استراجل كاين قبر متان أو زقمتنا أو زنبرنا أفتو سماوي أفتك زعبير زدالو سفرة زنبرنا تأجاز بحالا ليلنا زعبير اسمي بار مجمرتا بهبرو بجيرش جيروخ قلت أنا زدالي أو جزية زو سدان تايو بتغكل بزعبات السيستم كتردو لك بزعبات تتأجان تاي مخانو مسترد كيخا أفتتأجا تنبرت دل مالتي حنت معلتي ناي كندا سيستم حنت معلتي سمع بالكا سمعي على لغن دحيلكا نو أتصبيكا مجمرتا تردو لك هاللويا شعو كمتي نايتي مدري سيستم كتنبر عبتو منفسوا عالم نحنا خابز مدري زغلنا بوزح زمت أنا نيجر نيرو حججن زلنا يوم منفساوي وقت بينيو نايك زابير سفراي دما انسو دما أتتسقى كرد أنا زدالي عبتك زابير زغمت الناس بناتو عقمن بناتو خلتن بناتو طبابني زغمت انسو دما تسقى يبها تسقى خقلت أخلو حيزنا يالنا ببا حدا ترجمون سلا زي كل مالتي بزعبات أجان تردي إنها جن فيبري كابك زعبير زتوه هبنا نجاري سلا زجبأنا زي كونه زي جبأك حيل زي جبأك طبب زي جبأك بقعة كتركب كلا خيرا إجزابير بوختنا بريز ذلك مغنياتو أبتن سفرات نبرة إجزابير كل جزء بعوض كتنا بريز ذلك بعوض زن بردمات أجات راي إجزابير سمز سبار خيخون perfect زجبر بحيل زخيد power زلوا كم تجزابير زدليو أبي هوت أبت سفرة أبت أمسيكا زلوا سفرة خد قلت عند حركوينكا أبت أجا كتأتول لك بزعبات أجا خرد أكالو بزعبات أجا مسترد أكا أبت أجا منباري خونك زابير سمي بار زابير زدليو دمش عوج قلت أجمر شو تناتنا خلت هيكونن زقلت تناتنا حساب تناتنا دلت هيكونن نايك زابير دلت نايك زابير عقمي نايك زابير بكفرشين يقلت مالتي نايك زابير كعلنت يقلت نايك زابير فتسامنا يقلت مالتي أمو داتا كم سال سايز قمت أدماني كم يجركا أبتتسقى ملو أتيها تنبر عند حركينو تيا حنتي بزح تقصن دي تقيسن يرو أم مساقا جرز جبرات صبغتي كلتا ما قد الله تحنتي ما قد داقة فحيلو تحنتي تصبابيلو بتات صباب كتأتو تجادليلو نايت أجا برينسيبل كومي بتتصباب ما قد كتأتون كلا قد نات صباب سلا زخونة نات كان جر ناقود لي دخيل نتغستاي زمت النتي ما قد زمت إني هاتاتو تتصبب دماني نعاق متان كدقة كاي تخيل نتكات ناتك عقمي متان كتأفي مغنياتو نسخة بزتفاء كهلو متان نايك زابير حيل بعبي يقلت تترك لنا تأجاس بحيل يقلت مالتي زابير سمي بار ملو أبتسقاتينا خنبر
ጥራይ ትናትና ገድሊ ድማኒ ንሕና እናናእስና ክንከይድ ከለና ምክንያቱ ታ መንገዲ ኢላ እናፀበባ ያትከይድ ናፀበበት ያትከይድ ንዓኻ ናጥቀቐትካ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ግን ናዓበይ ይኸይድ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ያዕቆብ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕት በሉ ንሱ ድማ ልዕል ከብለል ንስኻ ብዝተሓተትካዮ እግዚአብሔር ድማ የልዕለካ ኣብ መጨረሻ ድማ ከምዚ ኢሉ ጳውሎስ ትዘለኽዎስ ብጸጋ ዘለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጸጋ ክንብል ከለና ናትካ ነገር ገዲፍካ ሁሉ ደቂስካ ምንባር ኮሞ ይኮነን ኣብ መጀመርታ ኮሞ ይደርዳኣኒ ነይሩ በቃ ደይ ብጸጋ ኢልካ ኸውፍ ኢልካ ኖ ኣብ ጸጋ ኸይንካ ካዳማ ምጽዓር ኣሎ ኣነ ዘለኹ ብጸጋ እቲ ምጽዓረይ ግን ብጸጋ እዩ ዘሎ ኣበርቲዐ ግን ካብ ኩሎም ይጽዕር ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተቐበልካዮ እቲ እግዚአብሔር ዝሃበካ ንስኻ እናወረድካ እግዚአብሔር ኣብኻ ሓይሊ ክገብር ከሎ ብኡ መጠን ኢኻ ድማ ተገልግል ብኡ መጠን ኢኻ ድማ ትግለጽ ብኡ መጠን ድማ ነቲ ጸጋስ ክሳብ እቲ ዘሎ ዝግለጽ ድማ ተዓየሉን ትተግሃሉን ኢኻ ኢልና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚ ቃል እዚ ስሙ ዝተባረከ ይኹን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ጸጋ ዘብዝሕ ኣምላኽ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ንሱ ድማ ኣይውሕዶን እዩ ሃሌሉያ ንሕና ብዝነኣስናዮ ጸጋ ኣምላኽ ካብ ዘገርም ናዕሊ ክግለጽ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናብቲ ዝቕፅል ድማ ናይ ትግርኛ ፕሮግራም ኣሎ ብትግርኛ ማለት እዩ ናብኡ ክንሰግር ኢና ኣስማይት ሓፍትና ናብዚ ክትመፅያ ስለዚ ቃል እዚ ድማ ክንዳሎ ኢና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ዝውስኽ በረኸት ኣሎ ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓንሳብ ንሓዋርን እቲ ምልኣት ዘለዎ ጸጋ ኣምላኽሲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጽ እዩ ናባና ተዋሂቡ ኢየሱስ እንድሕር ተዋሂብና ኩሉ ተዋሂብና ኣሕዋተይ ሕጂ ግን እቲ ዝተዋህበና ክግለጽ እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ኣብ መንፈስ ጸሎት ንኹን እሞ ጸሊና ሃሌሉያ ናብ ሰማይት ሓፍትና ክንሓልፍ ኢና ሃሌሉያ ዘሎ ነገር ክቕበል ካብኻ ጎይታ ኣብ ቅድሜኻ ንበሎ ሃሌሉያ ወስኸና ኢየሱስ ሃሌሉያ መሊስካ ሓይልኻ ወስኽ መሊስካ ጸጋኻ መሊስካ ምግላጽካ ወስኽ ኢየሱስ ሃሌሉያ ትናዓና ዝተባሃለ ሳይትረፍ ጎይታ ግለጾ ጎይታ ኢየሱስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ስለ ኣሕዋትና ነመስግነካ ኣለና ሎሚ ድማ ብጸጋ ስለ ድግፎም ተመስገን ንዓና ድማ እግዚአብሔር ኣቦ ነቲ ዝመጸልና ቃል ጎይታ ምስኡ ስለ ንሓብር ስለ ንቕበል ጎይታ ኣብ ልብና ከፊትና ስለ ንጸባብየ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ንኹልና ግን ጸጋኻ ስለ ዝረዳእና ተመስገን ኣሜን ኢየሱስ ጎይታዬ ኣነ ከምዞም ኣሕዋተይ ኣልግባብ ኢለ ክጅምር እየ ማለት እዩ እንዳልገኩም እንታይ ግበሩ ኢልዎም ንድኦ ኢልካ እሰይ ዝጀመሮ ይዕብዮ ቀፂልዎ ኣሎ ኣነ ከዓ ክውስኸሉ እየ ማለት እዩ ናይ መዓልትና ከዓ ሒዝና ክንከይድ ኢና እንታይ ኢና ንሕና ተዋሂብና ነርና ክነጽንዕ ብዛዕባ ምውላድ ኢየሱስ ብዛዕባ እዚ ክርስትማስ ኢና ተማሂርና ሕጂ ኣነ እንዳጽናዕኩ ከለኹ እንታይ ዝብል እየ ረኺበ ከም ቃሉ ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎም ድንግል ክትወልድ እያ ኢሉ ኣብ እስያስ ተነቢዩ ድንግል ከዓ ወሊዳ ኣብ ማቴዎስ ረኺብና እየ ካብ ነገድ ካብ ዳዊት ካብ ይሁዳ ነገድ ኢሉ ከምኡ ከዓ ብኸም መገድኻ መጺኡ ማለት እዩ ያዕቆብ ዮሴፍ ካብ ነገድ ይሁዳ እዩ ካብ ዳዊት ዘርኢ ማለት እዩ ኣበይ ክውለድ ኢልካ ኣብ ቤተልሔም ኢልዎ ኣብ ቤተልሔም ከዓ ክቁፀሩ ምስ ከዱ እምበር ክትሓርስ ዝቐረበት ሒዝካዮ እንታይ ትገብርን ኢኻ ናብዚ ኣይትብልን ኢኻ ከይዱ ምስ ተመዝገበ ንስኻ ኣብቲ ናይ ሰብኣያ ከምዚ ብናይ ሕጂ ብዛዓዲ ዘሎ ንተኸተተት ነይራ ግን እቲ ቃል ክፍፀም እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ቃል ክፍፀም ብግዲ እዩ ሕጂ ብዚ እንታይ ርአየ ኩሉ ሓንቲ ክሪኦም ጀመርኩስ ኩሉ ኣብ ቤተልሔም ተወሊዱ ካብ ነገድ ይሁዳ ማርያም ድንግል እያ ቅድሚ ሕጂ ድንግል ወሊዱ ከዓ ተሰሚዑ ይፈለጥን እዩ ንመጀመርያ ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ከምኡ በቃ ልዕሊ ኣእምሮና እዩ ንሕና ንፈልጦ ብካልእ መገዲ ኢቭን ስለዚኦም ካብ እስራኤላውያን ዘይተቐበልዎ ማለት በቲ ናቶም መገዲ እንታይ ስለዘይገበረ ዘይመፀ ኣምላኽና ግን እሙን እዩ ንቃለይ ዝተግሃሉ ኢልዎ ከም ዝፍፀም ከዓ ዝገብሩ እየ ኢሉ ናይ ሎሚ ቃል ኣነ ከዓ ዝረኽቦ ንሱ እዩ ኩሉ እቲ ክራይቴርያ ብነቢያቱ ገይሩ ካብ ጥንቲ ዝተዛረቦ ተፈፂሙ ማለት እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ 55 ግዜ መልእኽታት ተጻሒፉ ካብኡ ፍርቁ ሕጂ ንሕና ብምውላድ ኢየሱስ ስለንሪኦ ዝኾንና ተፈፂሙ ማለት እዩ ናይ ጥንቲ ነቢያት እንታይ ገይሮም እዮም ካብ ቦረገይ ካብ ዘፍጥረት ክንጅምር ከለና ብዛዕባ ክርስቶስ ሓጢኣት ገይሮም ካብ ገነት እንዳተሰጎጉሲ ብዛዕባኦምሲ ምድሓን ከም ዘሎስ ተስፋ ተዋሂቡ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተስፋ እዩ ብሩኻት ተስፋኹም ዝደብርኹሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተስፋ እዩ ምልዓል ክኾነልና እዩ
ምክንያቱ ንሱ ንቃሉ ዝተግህ ኣምላኽ እዩ ንቃሉ ከም ዝፍፀም ዝገብር ኣምላኽ እዩ ሕጂ ልክ ሄዋን ሓጢያት ገይራ እንዳተሰጎገት ከመይ ገይሩ ተስፋ ዘይክውን ይመስል እዩ ኩሉ ግዜ ድንግል ክትወልድ ክንበይ ከሎስ ክንደሻ ሓሶት ተባሂሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ድንግል ኣይትወልድን ንሕና ብሎጂክ ኢና ንፈልጦ ትንቢት እውን ከይተቐበል እግዚኣብሔር ግን ኣብ ዘበን ስለ ዝዛረብ እንዳተዛረበ እንታይ ገይሩ ስጋ ምውላድ ዝኣክል መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ ኸ ንዓና ተስፋ ኣሎ እንታይ ኢሉ ነቶም ዝኣመኑ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም እንተይና እዚ ናተይናትኩም ተስፋ ውሉድ ኣምላኽ ኢና ውሉድ ኣምላኽ ትኾንካ ኣምላኽና ዘለኣለማዊ ስለ ዝኾነ ዘለኣለማዊ ተስፋ ኣለና መድሓኒና ክመፅእ እዩ ክወስደና እዩ ድኳን ምሽ ከምኡ ኢልና ማሕደር ከዳልወልኩም እንታይ ገይረ ኢሉ ከይደ ኢሉ ክምለስ ኢኻ ክወስደና እዚ ተስፋ ኣለና ምዚ ተስፋ እዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ክንሰማማዕ ዘለና ምውላድ እንዳተፀበዩ ንሕና ርኪብና ኣሎ ከይረኣይዎ ተነቢዮሞ ጥራሕ ሓሊፎም ኣባና ኸ እንታይ ኣሎ ተቐቢልና ኣለና በቲ ሓደ ወዲ ዝኣመነ ኣብ ኣምላኽካ እንታይ የለን ኢሉ ሌላን ጉሌላን የለን ኣይሁዳዊ ፅርኣዊ ዝበሃል የለን ከምኡ እንተዝኾን ኣነ ንስኻትኩም ርሑቓት ኢና ነርና ብክርስቶስ ግን ቀሪብና እቲ በአብርሃም ዝተዋህበ ተስፋ ኣባይና ብኸምን እንታይ ገይሩ ተፈፂሙ ኣብርሃም ሲ ኣቦ እምነት እዩ ንሕና ውሉድ ኣምላኽ ኢና ብእምነት ኢና ድሒና እዚ ተስፋና ካልእ ተስፋ ይብልና ከይረኣኹም ከይረኣና ኢና ንኣምን ዘለና በቃ ተሰቒሉልና መፅእ ክወስደና እዩ ንዚ ኸ እንታይ ንገብር ኣለና ንፅበያ ኣለና እዚ እየ ዝርኢ ነይረ በቃ ኩሉ ተፈፂሙ ሶ እግዚኣብሔር ንቓሉ እንታይ ዝገብር እዩ ዝተግህ ኢሉ ኣብ ኤርምያስ ከማ ክንሪኣ ኮልና ኣብ እስያስ ከዓ 38:7 እንታይ ብል ብዛዕባ ሕዝቅያስ ንጉስ ሕዝቅያስ መልእኽቲ መፂዎ ብነቢ እስያስ እንታይ ኢልዎ ክትመውት ኢኻ ምስ በሎ ንሱ ናብ መንደቕ ጥምት ኣቢሉ ምስ ፀለየ 15 ዓመት እንታይ ገይርዎ ተወሲኽዎ ካልኣይ ከዓ ንስኻንን እታ ከተማኻ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ከድሕነኩም ኢሉ እዚ ኸ እንታይ ይኹን ኢሉ ምልክት ይኹን ኢሉ እግዚኣብሔር ከም ዝገበሮ ምልክት ይኹን ኢሉ ንዓና ኸ እዚ ኣለና ማለት እዩ ኣቦና ምልክት ሂቡና በቲ ወዱ ዝኣመነሲ ሂወት ዘለኣለም ኣለዎ ኣብዚ ድሮሲ ካብ ፍርዲ ዝድሒና ኢና ብሩኻት ሕጂ እዚ ኢና ዝጅምር ክርስትና ብእምነት እዩ ዝጅምር በዚ ኢኻ ዝጅምር ብእምነት እግዚኣብሔር ንዓና እንታይ ሂቡና ተስፋ ይሁና ኣምላኽና ኣምላኽ ተስፋ እዩ ነብርሃም ከምኡ ኢልዎ ኢሳቅ የለን ብዛዕባ ውላድ ይዛረብ ኢሳቅ የለን ከዋኽብቲ ንሰማይ ጠምት ይብሎ ኢሳቅ የለን ንፀሓይ ንሑፃ ጠምት ይብሎ ግን የለን እግዚኣብሔር ኣብዚ የለ እዩ ዝዛረብ ምክንያቱ ንዓኦም ዝእመን ንሓይሉ ዝእመን ምክንያቱ ኣምላኽና ኣብ ሰማይ ዘሎ ድላዩ ኸ እንታይ ይገብር ሕጊ ተፈጥሮ ሒዝዎ ይፈልጥን እዩ ከምዚ ኢና ክንፈልጦ ኢና ካብ ሕጂ እንዳሓር ንእግዚኣብሔር ብከምዚ ፍልጠት ክንፈልጦ ኢና ከም ቃሉ እዩ ጽሑፍ ብዛዕባ እንታይ ይብል እዩ ክንብል ኣለና እንታይ ዝብሉ ሄሮዶስ ሰብ ጥበብ ከይነገርዎ ምስ ከዱ እንታይ ኢልዎም ንካህናት ንሊቃውንቲ ንፀሓፍቲ ንፀውዐ ኣበይ ዝውለድ ኢልዎም እሶም ካ ከምቲ ጽሑፍ ኢልካ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ኢልዎም ጽሑፍ ኣሎ ማለት ንዓና ኸ ኤቭሪ ነገር ጽሑፍ ኣለና መጽሓፍ ቅዱስ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ኩነታት ክመጽእ ከሎ የስ ኢልና ንኩነታት ኣይኮናን ኮንፈስ ንገብር ጽሑፍ ብዛዕባ ዝስ እንታይ ይብል ኢየሱስ ከሕፍተን ከሎ እንታይ ኢልዎ ሰይጣን በቃል ኣምላኽ ክመጽእ ከሎ ጽሑፍ ይብል እስከ ጽሑፍ ዝብል ኣብ ከናፍርና ሳሎ ድዩ ኢልና ሎሚ ቸክ ክንገብሮ ኣለና ኩነታት ክመጽእ ከሎስ እንታይ ይብል ብዛዕባ ኩነታት እግዚአብሔር ስንት ዓይነት ተስፋ ሂቡና ኣሎ ኣምላኽና ኮ ቅድሜና እዩ ዝኸይድ ኣብ እስራኤላውያን እንታይ ነይሮም ሽግር ናይቶም 12 ልኡኻት ምስ ከዱ እቶም 10 ንኩነታት እዮም ዝርእዩ ዋላ ጣዕሚ ናይ ከነኣን በሊዖም ከለውሲ ክርድኦም ኣይከኣልን ምክንያቱ እቲ ፍልጠት ካብ ርእሶም ሓሊፉ መንፈስ ናይቲ ፍልጠት ኣይረኸብዎን ካሌብን ኢያሱን ግን ካልእ ነይሮም ኣነ ሕጂ ድነቕ ብዛዕባ ካሌብ ክሓስብ ከሎ ከመይ ዓይነት ናይ ምስትንታን መንፈስ ነይሩ እዩ ዝብል ካልእ ባርየ ግን ኢልዎ ካልእ መንፈስ ነይርዎ እስከ ከምኡ ኢና ክንብል ድሕሪ ሕጂ ካልእ መንፈስ እንተለካ ተቓል ከናግፈካ ክትርኢ ኢኻ ተዘይኮነ ግን ፍልጠት ጥራሕ ተኮይኑ ክንስእኖ ኢና ክንደሻዕ ኮስ ንኩነታትና ሲኢልና ኣሎ ፍልጠት ምክንያቱ መንፈሱ ኣይሓልፍን ካብ ርእስናስ እንታይ ይገበረ ኣይወረደን ንኢያሱ ኸ ከምኡ ኢልዎ ነዚ ቃል እዚስ ኢልዎ ከምቲ ምስ ሙሴ እቶም ህዝቢ እንታይ ኢሎሞ ከምቲ ምስ ሙሴ ዝነበርና ምሳኻ እንታይ ክንኮና ክንከውን ሓደስ እግዚኣብሔር ጥራሕ ምሳኻ ክኾን ኣለዎ ኢሎም እግዚኣብሔር ካ እንታይ ኢልዎ ካሌብ ባርያይ እዚ ኢያሱ ኢልዎ ሙሴ የለን ናይ መን ስራሕ እያ
ناتك جن كتقبر تخون كان زقال زي ليتن معتن أستنتنو the only solution هنا أزي مالتي أبونا تزاري بيو نحنا خنستنتن دينا حسابنا يتمنفس نفولطون دينا معت امتحان نتصبي لنا مرعوينا كمزي إذا فلتت إذا منفس جيربانا سواري ديو إذا لك كم زخون كله كل جزء كم زغوي أبن بطو زركب أبوتنا إنا نركب نابزي عين بلينا فرزي بالله أم سنتي تقبر مثلكم ما تنفاسي أنتي تقبر نون الجوت به إذا عينت فلتت أنت لنا جن تسريتنا إنا برخات تتسريت كفرز اللو أم أنتي تقبرني نابزي تبليني حجي نخونتات ناز السعنا له وي سيستمنا كندا سلازبلت أكاوي زيابي رايكونه إذا قال زي حالفنا بانا حجي نتصبي لنا حجي اللوم بزعبا مولاد دينارينا كالاي كان احنا ابزبنا انتي نتصبي لنا هي وزل العالم نتصبي لنا ابونا خمصي كوس دناي اذا قال زي غيرنا نحد حدنا انت خنغبر لنا كنصانانا علنا كوم يغاتلو هيوت كو الله انا كو كورسي نزي حيسك خمي غير كي خاصق تبل شريخات غبرو برخات تحقيسنا نفلدو فيسبوك قال شرغيرنا دون نفلد برخات سيلي شو قال السب لايك يقبرلك قال كومنت قال تاغ يقبرلك مش نحنا خاص قام مصات اذا عينك حقوس لنا نخل السبيخات نغرو تخفس يوم حلفي ما فيسبوك ولا لايك يقبروا سري ام حلفي مش ازلنا مالتي تسفى لنا يوزل العالم لنا مصوبنا انت كنغبرينا كنبرينا زل العالم امر اذناي سبع دمس اندا تودي خاطريو هذا حدا غيزي خا فير ايكونن قال سو ولدي يموت قال سبب قال خبصحنا بالكا ناي مدر هيوت فير ايكونن افتي فتحاو زغونه هيوت بكريستوس نبر هيوت ازي تسفنا لوم تسفنا خنتوسوينا نتسفنا إنا ننبر أبونا كمتسي كوسدنا نمرعوينا كندالو ولينا اسكا نمرعوينا كندالو ولينا نبل بقى انت تصبق كاي خاتنبر علنا كنوسدنا نعو انتي غيرنا إنا تحصينا إنا يبلنا حصيتخا كل غير خوميا تقبر ناويا فوكاسات تقبر حج لومي كنستخاخلو إنا بقى غوياي كغبرالني معت غويتا كتمصيا كم سرا أخوينا كتمصيا لو أنا جن انت حيزلو كمينيت الدنقل كخون دللو صباح كتكون تخيلي من يفلتا هج تسفى لنا تسفانا خا أموني يقبروي نقالو خا انت يقبري تجي حج أنا بالطعمي حقوسك أني مالتي كنت نعمسك أنا خص بكزيابير تحبيسه بقى أبي كم زي خا خبلو أني زدور بخوة تسفاتات كأ كل علو جميرة مخنياتو حدا نبي متسي نقرأك بحلمي نقرأك يزيابير بمزموراتي نقرأك مخنياتو سلازن نقرن سلازت أنا نعني نحنا قلت زي نرد أوكيزي الله نوعينا نتصو نا إبراهام انتي زبل سو ولاد كبي أبراهام كغرمرم كندي جزي حليفو مالتي أمور داتا شو انتي له أبراهام مزق على زنتي مقبار حشني له مسمع حشني له نياتو إساق كما تسأله ناب أقار كيدو أيتفت أمن بالأزار بعد دما سنقو يري اللفتي دنبنا يجوزو خمد الله يندات تساوته يحرق الله تسفى جن الله تسفو سنتي قبر الله يدرب له إجزابير جن انتي ندابل إذا ذكرنيرو نسمع يتأمت كوخبتي حد قول عزيز ترخف كخمي جري كوخبت خون نحط صباح أي كنت صارني مالتي نعنا ندار أي زارم نير إجزابير نعين نعخو من دازار من حد إساق أيكونه مهنياتو نحنا ولود أبراهامنا يبلنا مصحف قدس مش بحجو زموت صخا ولود أبراهاميو حجي إزي تسفاز لنا حجي بحري إجزابير انت فليتنا نجو نابزي نبل أب حدا تسألنا فوكاسنا ناوينا نقبر كاليب زنبر منفس كوم يزلنا حجون حسابنا عنه كان أنسئل انت زي اللي كان خينا نيتأتو لها نعنا خانت لنا يوزل عالم زبالا لنا حدا معت قويتانا كمتزيو نتساعت قويتا كزاربهم كله أب ماتي وسيريني أم بلسي بلومنير أم بلسي كتفري واخل لهم كمز بسلسي كتبلع كمز قربتي بل قاليكا كومي بل مش كا خب سماين مدرن زحلف قال انت يزونو انبباتات قاليكا بزحلف سماين مدرن كحلف يبلص يلو انتي مالت يز تتقسغن افتا لعلي انتي زبل مصات غويتا كمزول يززارم نيرو بلسي نفلطينا سامر نحنا بإرتراس نفلطينا مش مع اسكم زبسل كتبسل مسقره بس كرمت مخانو تفلط زبل علو غيزي مخانو تفلط حجخ نحنا ملكتات نرئي نهلو
ምልክታት ይነግሮም ንምጻት ጎይታ እንዳቀረበ ይዝኸት ከምዝ ናይ ምውላድ ግዜ ዝነበረ ሕጂኻ ናይ ምጻት ግዜ ኣሎ ናብኡ ኸ ከነሳጋገር ምዝ ተስፋ ዝከነሕድሶ ኣለና ካልእቲ ኸ እዚ ተስፋ እዚ ንዊስ ሒዝናስ ከመይ ሸር ጌርና ይዶ ንፈልጥ ኣብ ከባቢና ከምዚ ሕጂ ንወንጌላውያን ገለገለ ጥራሕ ኣይኮናን ንህቦት እዮ ኣብ ቤትካ ስኻ ወንጌላዊ ኢኻ ምክንያቱ ንደቂ መዛሙርት እንታይ ኢልዎም ብሽሜ እንዳጥመቕኩም ስጋ ወሰን ምድሪ ኸይዱ ኢልዎም ካብኦም ከዓ ናባና በፂሒ ሕጂ ወንጌል ንሕና ከዓ እንታ ክንገብር ኣለና ከነሳግሮ ኣለና ምክንያቱ ምኽሊት ካንተ ሓቢእኻያ ዳሕራይ ክትምንጠል ኢኻ ምሽ ኮሚሎቶም ምኽሊቶም ሓቢኦም ምሽ ኣይፈርዩን ይፈርዩ ንውስ ሒዝካ ስቕ ኣይብልን እዩ ሳራ እንታይ ኢላ ኮይኑ ዘይፈልጥ ኣብ ገዛኣ ምስ ኮነ ሰምዐ ዘበል እንታይ ኢላ ንሳይ ይተሓጎስ ሕጂኻ ብከምዚ ዓይነት ምርዳእ እንተለና ዝሰምዐ ዘበለ ምሳይ ዘለኣለማዊ ይኹን ንበል ዝሰምዐ ዘበለ መሰቦና እንታይ ይግበር ንዘለኣለም ምክንያቱ እዚ ናይ ምድሪ ኩሉ ሰብ ይነብሮ ኣሎ ንሕና ግን ካልእ ሕልፍ ዝበለ ተስፋ ኣለና እንታይ ይብል ኣብ ቆሮንጦስ ተስፋና ኢልዎ ኣብዚ ምድሪ ነይሩ እንተዝኾን ነደንግፅ ምኾንና ኢልዎ ሕጂ ንሕና ተስፋና ኣብዚ ይኮነ ተስፋና እንታይ እዩ ብሕጂ ንነብሮ ኣለና ተገሊፃ ይትፈልኒ ብዛዕባ ክዛረብ ከሎ ኣብኡ ኸ እንታይ ኣሎ መድሓኒና ኣሎ እዚ እዩ ዘለና ብከምዚ ኢና ነንሕድሕድና ክንፃናና ኣለና ሓፍተይ ተስፋ ኮለና ዝውረስ ኮለና ንሕና ኮ ደቂ ዓድም ቅዱሳን ኢና ስድራ ቤት ኣምላኽ ኮይና ከምዚ እንዳበልና ኢና ነንሕድሕድና እንታይ ንገብር ንፀናና ኣቦና ክመፂ ተስእ ዝሓወይ أبي الله زيتها قدسنا خابي الله فرحات أملاك خابي الله ندابلنا نبز فتحات زين تايكن قبرنا كنقويلنا كل جزء نحنا نقوي كريستياناتنا حانت مع التخان تايزو هوني زعت صوي أولوس نتايلو قويايس وهدي إلك أمد رخل خاخت ودد خلي خوي متسات وجيتها خون خلي ويكاموت كركبك خلي حد يخي قبر كامالتي كابزان سعزية أنا حجني جزيابير كوميلي بقى صخهم قال كأيها بقى أنا خا أوي أفت مجدين تيكون علني كهلو على مخنيات حدا معلتي كمتسي تخينا خا أنا خا لعن تيكون علني دلوتي إزي تسفنا مخنياتو نوعهم كون أدحيننا مدحان راح زي يكونها مسؤول كنا برينا نزل العالم إزي تسفازي زلنا نيات أملاك كنوس يلو نيات أمدر كمت خلوا يسوع كنريا خلناس أملاك يلو مش أملاك كنوسوس مع أملاك مهانس كم من زعزة رأي مالتي بوزيشنو كيف أركولو سنتايو أملاك ينيرو فتأري ينيرو مالتي نام مدر كمت ستخوي نجد نايسب كستايك جبرالو مدر نايدك السب سلوز خون السجا خلبس على السجا اللي بيسوق كمت خلها نيرو نعين نعخم كسك على لنا هيوت كرخبال نمبر زيت كفوس دو زي كالع يكون المس سنو أورما قدي يزقبره نحنا خا زين نبرو بالسجا زي كالع نقبره نقدر ما قدنا كم سبينا ناخده كم سب كن مهارينا كم سب كن سرعنا قد متساء تسفى لنا حجي تسفى أنا نستسفى هري أقول له أبوك علي أنا أمدر أيدن قدسني والحادث قال زبل اللي يكون أنا هي وتني زلني حادث تبين دي خير زرله منياتو كم زعينة فلتات انت رخيمنا كنا ناقفينا أنا أنبت أيكون كن مش كوميلهم سو نحنا أنبت أينا بقرميهم نخونا تاتري خي تزارب منيخا تسفاي خا تزارب أبكونا تاتكاس خي خا تزارب والله نبيات كذكرونا ترحم زموتو نتزهاب النايك زيابير أي فت منياتو بزح تنبيتات كات مش هالو نحنا قل مسؤول دوس لزي بالنا انت كنقبراي نورينينا كفت أماي نورينا كنا شعكمنا بز محبرنا تزاريبو مالو نمت زي تفتصم إنك تتخكل تنبيت الزارب زارلهم مالتي بحلمتاتي نقر بمزمراتي نقر نمنتاي مخنياتو كم قالوا إلنا نجزيابير تاي قبرنا إلنا أم حلوينا دوايبنا كالي بن إياسون تخونكا ناي مسكر سبيخات خون أبزبنكا إجزيابير هي يوم مخاني خطري هجي استوهبكم تنبيت زلنا تسفى صحفي نبلو مصحف قدس لومي ميديتيت اندا قبرنا نحزو نمصايو شعو سغالي بيسخون رينا أبزبنا إجزيابير هياوي أكمت زنببنا يا كوموي بدحر حجون كومي نينيت النتاق مستقال زوجنت نفسي نياتو انتي لوم مسي نتوم نقد وقونو مسبلس لويت راح وقينو مش لو مخام وقان كليناي محلان كليناي أنس وقان قال أملاك خوني خنولينا مسكونات هاسو بزح سبي زوجن برخات لو ممكن كان إلينا أنا قن مسك قال أملاك يدوزبن سليس تتصحف الله
እንታይ ብሊልካ ንኹነታትካ ስኻይካ ትዛረቦ ሓደ ሰብ ዝዛረበልካ የለን ነቢያት ከዘክሩና ጥራሕ ዝመፁ እግዚአብሔርካ ስለ ዝዛረብካ እንታይ ገብሮ ይሐድሰልካ እስኻይካ ግን ትዛረቦ አብርሃም ልክዕ ሽዑ እንታይ ኢሉ ኦኬ እዚ ኩሉ ገይረ ክኸውን ኣይክእልን ኢሉ ካብ ሳራይ ናብ ሳራ ምባል ጀሚሩ ካብ አብርሃምካ ናብ አብርሃም መስበለ ኢሳቅ መጽኾሎ ሪነይ ሎሙ ንኹነታትካ ስኻይካ ትዛረቦ ወል ሓደ ሰብ ኣይዛረበልካኒ ካልእ ከዘክረካ ጥራሕ ይዝኽእል ነስተስፋታት እንታይ ክገብሩልና ጥራሕ እዮም ዝኽእሉ ከዘክሩና እግዚአብሔር ግን ከም ቃል እዩ በቃ በእግዚአብሔር ብጣዕሚ ይሕጎስ ቀኒ ኢቭን ከማን ዝሓለፈ ብፕሮፊት ንስጉንሲ መልእኽቲ እንጽለይ ነይሩ ቅድሚ ዓመት ገለመለ ረሲዕዮ ኩነታትካ ክስታይ ገይሮኒ ማለት እዩ እጂ ላስት ቅድሚ ክልተ ሰሙንካ ኣብዚ ናይ እንግሊሽ መደብ ናይ ወንጌል ነይሩ ኣነ ሕጂ ብነቢያት ገለመይቢ ተጸቢኸውን ኢቭን ረሲዕየ ኮፍ ምስ በልና እግዚአብሔር ካብ መሊሱ ንትቃል እንታይ ገይሩኒ ኣዘኪርኒ ናሽድዮም ቶም ሰባት ከምዚ ምስ በለኒ ጠጠው ኢለ ሽዑ ዝነበሩ እንድዒ ኣነ ክዛረበ ዘይከኣልኩ ኦኬ እግዚአብሔር ክውግን ይደሊኒ ዘሎ ክውግን ይምሰልኮስ ኣፍታ ሰሙንት ያሲ ክልተ ሞጎስ ኣምላኽ ርኤ ማለት እዩ በታ ቃልትያ እንተ ዘይውግን ከቲ ነገራት እቲ እንታይ መገበረ ከምቶም ዝወሰዶም ወሰደኒ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ ብነቢያቱ ድዩ ብባሮቱ ድዩ ብመዝሙሩ ድዩ ብሕልሙ ገይሩ ብዝተፈላለየ ዝተዛረበና ነትንስ نحازو اتحاد خا زلالو ما مخرخ انت يلو مصات غويتا زبحال الله نعو هانتاي كنغوبرينا تسفا يبقى اب እግዚአብሔር تسفا الله املاخنا حدا شمونتايو كم قالو كم قالو انا نايز عمت زخوم يلي بقى እግዚአብሔር كم قالو يلي له شماوص يلله مش يوصاي داويد سنتايلو غواسايلو غسنا ስለዝረዶ ከመገሩን ሲጓስ አነ ኸ كم قالو يليو نزبلني كخوني نقالو رئيخا بقرميكم تاي قبرو لخو يصوف كلخو مالتي مخنياتو أبوي كم قالي نقالو انتاي زقبري زفت سمي ازخا ملكت يخوني لنا مش نعنا خا ملكت لنا كم تنمولاد ملكت زنبرة حجي خا نقويتا منصع ملكت كله ملكت له أنا أبزبني بقى نزقال زكوغنس وسيني بقى قال أملاخس حقي بقى دس يخبلنا غني وأنس كاب كاليبس انتاي فلين قبل كأني بقى كاب إياسوس انتاي فليني له مهنياتنا عاي صومسي أبنت كمان اللو كاب وموكس الصوم كان كامن توكي صومي له بقى إياسو انتبلنا سكو أفتناي موسى دنبه اندار أي كبرتات رئي نبلخون كاليب كو هند بيتي متسينا كسلي هج أنا خاب أمنتي أنس كاب زي أمنتاي بلسن ناتزر إيسي أبزري أيو خبرسي انتي يقاب أقار يقول لن نخل جميرا ناتزري لا تأقار أبزري أيو لا إجزيابي ريري أبكونتاتنا إجزيابي ريري خنبرسي يري النايس حجي أقار انتي لا ناتزري سي أبزري السعيري أطنبر السنتاي قبران يري نيري أبكونتاتنا كم زري كن ريو من الزغال زكن وقنالنا حجون هياوي نجزيابي كوماني لي بك أنا إذا عمت زي الساهم قال كي خيليو كم قالي حجن እግዚአብሔር ሽምቶ ጻልይ ሀበቃ አናጋፍት ሆይና አናጋፍት ብሎ አቦ ሆይነ ተተገሊጽከ አቦ ይቱ ብሎ ምን ይኸልክለከ አንኻ ኾሚሌ በቃ ከም ቃል ከይ ኸዚያ ሰብ ከማን ተአምኖ ባህሪ ፈሊጥ ካስ እንታይ ትገብሮ ወይ በኸምዚያ ሰዓት ኡሙን ኣብ ሰዓቱ ተኾይኑ ወይ ክርስቶስ ኣብ ሰዓቱ ኡሙን ይልካ እንታይ ትገብሮ ኣብ ሰዓቱ ትመጽእ ዝዱንጉ ተኾይንኻ ወይ ክርስቶ ኮይልካ እንታይ ትገብሮ ምክንያቱስ ብኡስ እንታይ ትገብር ንቃነይና ሕጂ ኸበዘ ቃል ዝከንቃነይና بقى اسخخم قال كايخ ابزبنيسي حنت منياتو كافت زنبوب كوس اي حلفن ابزبنيك حجي اي حلفني يكونوا بلينا اسخخم قال كايخ من يخلك لك كانوا بلينا نايتوم ايتوم هيرودوس كستايمس غوبرو نايتوم كهنات اندي بطعم زدنا نيره صومسي صحف سيان بوبو نيرو ميله ግን እትፍልጠት እንታይ ከጎብሮ ማይባልን ክፈልጥ ወይ ካል ሓደ ግዜ ኻኾ ምን ኾኒና ፍልጠት አለና ተፍልጠት ግን አስተንቲና ናህና ስለዘይ ገበርና ከናግፈና ይነሪና እዝኻ ሞክሲዕ መል ሳይንስ ሳታት ምስ ክበልዓይ ውዕላሞ ዳሕራይ ጽቡቅ ጌርካስ እዞም እንስሳ ዘዓበኻስ ይፍለጥ ይማት ሽዑ ዳሕራይ እንታይ ገብሮ ለይትሲ ክሕኝኽኦ ኣቢለንሲ የጻሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እዝን ሰማዕናዮ ሞክሳዕ ክንመልሶ ኣለና
بقى السخام قالي مزقال زغت كيت كل حسب نايت منفس كاتوكاي بعلوها كنا قفكاي صاد أواريا يلو بفلتة انت قبري كنا قفيت يلو لزمن احنا نناقف كل جيزي بقى السخام قال كاي خاخنو لينا أبزبنا السخام قال كم تبنبيات كاتزارب كايم أبزبنا ها كوميخا إذا زاربنا زلو بمزمور حجون كومي لان تنقبرنا مسؤون وقنالنا زبن موقاني هونالنا زبن رأسنا موفا يخوننا منياتو بعل دانيال كنريمون نعنا معات أبنتات لنا دانيال تلنا مستقال كوغون كي رخصو موسوع مملاس نعنا بزوح تتصحيفونا له نصهم كي تتصحفهم كل يوم أبزبنا زبالت سأقال أملاخ لنا مس كرناتو مس منفس أملاخ زقولصو حج بقى كم قال كايخا أنا ناي زبني بقى أبقال كا بقى مس قال أملاخ كوغن سوسيني بقى خنو بلينا لو من إግዚአብሔር እስከ ናይ ዓመት እዚ ኣምላኽና ስኻናይ ቃል ኣምላኽ ኢኻ خنو بلينا ቃል كودقسي ኣብ ዘበና ኣይራእናዮም خنو بلينا فنحنا ክንለዋወጥ ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ግን ኣይለዋወጥን ነታ ዝወገነት ነፍስ እንታይ ክገብራ እዩ ይርከበላ እዩ ነታ ትደልያ ነፍስ ይርከበላ ይተልካ ምስኻ ምዝቃል ዝጥራሕ ኢኻ ትውግን ኣብቲ ንሱ ከምኡ እንዳበልና ክንጸሊና እስኻ ከም ቃልካ ኢኻ خنو بلينا ንቃልካ ትተግህ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ነደንግጥ ስለ ዘይኮንና እግዚኣብሔር ንባርኸካ ኣለና ንበሎ ኣነ ግን ምስኻ ክውግን እየ ንበሎ ካብ ሎሚ ሲ ለዋዊት ክኸውን እየ ንበሎ ለዋውያን ስኮሚዮም ኮይኖም ተፈልዮም እስከ ክንፍለይና በቃ ምስ ቃልካ መውጋን ክኾነለይ ኣብዚ ናይ ተስፋ ዘለዎ ዘበንሲ በቃ ብኡ ከመላለስ ክንብለና እግዚኣብሔር ሎሚ ፈሊጠካ ኣለኹ ክንብለና ኣነ ፈሊጠካ ኣለኹ ንቃልካ ትተግህ እዚ ምልክት ንዓይ ክንብሎ ድንግል ክትወልድ ያ ዝበልካ ስጋብ ሽሙ ኣማኑኤል ኢልካ ዝፅሓፍካ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዚ ንዓይ ምልክት ንበሎ ምልክት ኣለና እስኻ ኣቦይ ከም ቃልካ ኢኻ ንበሎ ንቃልካ ትተግህ ከም ዝፍጸም ትገብር እግዚኣብሔር ኣብ ምድረ በዳ ዘይትገድፍ ኣምላኽ ክንብለና እስኻ ኣምላኽ ምድረ በዳ ኢኻ ክንብለና ባሕሪ ኤርትራ ርኢና ኢናስ ኣይነጓዝምና ኩነታትኩም እንዳምፀኹሞ ከምኡ ኣይንብልን ኢና ክንብለና ሎሚ ብከናፍሬ ዕቤትካ ከዘንቱ እየ ክንብለና ንቃልካ ክዛረበሉ እየ ንበሎ ኩነታትኩም እንዳምፀኹም ንዛረበሉ እስኻ ከምኡ ኢኻ ክንብለና ምክንያቱ ኣብ ሉቃስ ክንሪኦ ከለና ስምዖንሲ ክትርኢኻ ሃይልዎ ርኢዎ ከዓ ምውላድ ከምኡ እግዚኣብሔር በቃ እስከ ምዝቃል እዚ መወጋን ይኾነለይ ንበሎ ኣነ ብዘበነይሲ ምስ ቃል ኣምላኽ በቃ ክሰማማዕ ንበሎ በቃ ናብዚ ክብል ኣይደሊን እየ ንበሎ ንእግዚኣብሔር أنا بزبني تراسب كوينة كحلف يدليني نقوله مرعويين عخا خدالو والكادل اللوخو بك أنا نقوله زدربنا يو بك أتسفاتات نمس أيو حجونا اللو بجزيابير تسفا السخا أموني خان نقوله أبزبنا أمون كم قال كاي خان نقوله السخا نقال كاتتق أملاخي خان نقوله أنا نخونتاتي رئي أي زاربني نقوله أنا نخونتاتي رئي بك أزي أي بلني كينو أخا حل في أبك أرميخا أي إبسني يكونوا بلينا كالبن إياسون أي أبوسون أبك أرميهم نتسفى أملاخهم تزاري بومو تسفى أملاخ سيبك أفلت أتيوخون نقوله له من إكزيابير فلت أتيوخون إز فلت أتز أي سان كاب كنافرين نقوله إز سيف زخونك ألكا ساي سان أبزبنين نقوله مورشا زخونك ألكا خنو بلينا حشم كبلو خلو خن رينا إكزيابير ألكا بزبني يسان أبو أموري يسان أوشت يسان ألكا نقوله مزقال زسبكا مسمى مع جبر الله السما مع كن السما معنا مزقال بكا سكي إكزيابير كن السما مع مسقال كخنو بلينا أنا بزبني بك نعخذ فلت ولود كخون كنو بلينا تراكي كون إكزيابير مستسفاي كي ما حلالف نقوله تسفى لنا بوبو زتوهبنا تسفى لنا
እግዚአብሔር ይባረክ። ርስና ዲናን በወዳታ ጊዜ እንጸልይና ሞ እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ ናብዛ ምድሪ መዝሙር መላእክቲ ስማ መቃልዕ ብትዑም ደሃይ ቶም ኣኽራን ይምልሹ ጊዜ ብሳይ እጎደልኒ እናመ
እግዚአብሔር ንዓይብ ተኣምር እተንብር ስምካ ይባርክ ስምካ ይባርክ ስምካ ይባርክ ስምካ ይባርክ ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ስምካ ይመስገን ሃሌሉያ እስኪ በጭብጨባ በእልልታ ነዚ ጎይታ ዝንመወዳእታ ግዜ ነኽብሮ እግዚአብሔር ይባረኽ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ይኹን ላትና ካብ ዘለና ትስኢና እሞ መስጊና ብበረኸት እግዚአብሔር ድማ ክንወፂና እግዚአብሔር ይባረኽ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ቅዱስ አቦ በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና ስለጸንሐና ጊዜ ሁሉ ስምካ ዝተባረኸ ይኹን ወአምላኽ ስለቶም ዘገልገሉና ሁላቶም እግዚአብሔር አምላኸይ ክብርን ህበካለና መመሊስካ ጸጋኻ መንፈስካ ጥበብካ ፍልጠትካ እግዚአብሔር አምላኸይ ቅብአትካ ከተብዛሃሎም በኢየሱስ ስም ንጽልያለና ጎይታ ስለ ሁሉ ክብርን ህበካ ስለተዛሃብካና ጸጋ እግዚአብሔር ነመስግነካለና ስለቲ ዘሃብካና ተስፋ እግዚአብሔር ስለ ዘሃብካና ቃል ኩሉ ስምካ ይባረኽ ቃል ስጋ ስለ ዝለብስ እግዚአብሔር ንስኻ ነቲ ተዛረብካዮ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ተፍጽም አምላኽ ደክ ዓለካ አምላኽ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካለና ኩሉ ክብርን ኩሉ ምስጋናን ተጠቅሊሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣኻ ንበይንኻ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ይባርክኩም ጸጉ የብዛሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ገጹ የብራሃልኩም ኣብቲ ኸድዎ ሁሉ ንሱ ይቀድመልኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላኽ ደተሐለወን ደተባረኸን ይኹን ሰሙንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽና ይኹን ነቲ ኣብጠቃኹም ዘሎ ሰብ ሕቁፍ ኣቢልኩም ናይ በረኸት ቃል ተዛረቡሞ ሓደ ነገር ክብለኩም ብትወፁ ኢኹም እግዚአብሔር ይባረኽ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽና ይኹን ጎይታ ይባረኽ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ መወዳእታ ዝተዳልወልና ሕብስቲ ኬክ ኣሎ እንዳ ገዛ